Kua whakatūria he ture hou e whakapakari ana I te mana o ngā tarika wanatanga, pērā I te mana tū pirihimana, ki te mātakitaki matahunahuna I a koe I tō kāinga, I tō wāhi mahi rānei. Ko te māharahara nui I tēnei ture hou nei, kei noho ko te iwi Māori hei mārūrenga ki aia. E mau ana te minita take ture ki tana mātāpono. Me toka tūturu ngā mana nui ki te hunga pirihimana. The Search and Surveillance Bill modernises and condenses the laws found in over 69 different acts relating to search, surveillance and seizure. Heoi mā te whāpōti anake te pire I hipa ki rōwhare. I whakahe ngā rōpū āpiti hana katoa, pēnā I te rōpū mana. Ka taia ngā pirihimana te pakaru mai roto I wā tātou whare. I nāia nei ka āhei te pirihimana ki te āta tirotiro muna ki ngā kāinga me ngā wāhi mahi I mua noa atu I te whakatau a te kōti. Nō reira te urupaunamu ki te hapori, pēhea te ture hou. Kari he pai tērā mō tātai te iwi Māori. Mēnā e whakapono ana te tangata ki tāna e mahi ai, kāre hea wangawanga ki ngā whakahaere o te kāwanatanga. Arau te whakai tērā ture, ai te he tērā. Engari he take anō hei tā Judith Collins. Where the current laws are outdated and do not reflect the high-tech environment in which criminals are operating. Nō reira, kua whakapiki ake anō ngā mana o ngā pirihimana ki te whakahaere I a rātau mahi tiro huna. Engari I nāia nei ka taia hoki e ngā tari ka wanatanga aua mana te hāpai ake. E nāia nei, ko tūhue mātou katoa. Ka taia ngā pirihimana te pakaru mai roto I wā tātou whare, hako ko wai, hako kei ea. Nā reipa te ture I whakatō I te tau 2004, ka tahi ka noho hei papa mō ngā mahi whakatumatuma a ngā pirihimana I rua toki. Kaua takahia I rungi a tātou nei ko mutu kāti tērā. Hei te marama o Paenga Whāwhā ka tutuki ai e tahi wāhanga o te ture hou. Jasmine Pearson, Te Karere.